thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok chewani ole ro rel na dik tak khi mitin ten kan du veka chetianga thlen theina tur chuan theitop kan chuanga ya kan tlat na mual theu tanga kan theyang anga ro rel na dik chantu kan ni hi apoi moin ka hria chuwang chuan tun chuma po hian airfield lam kan hoi vele anga AIRFIELD DAVIDA THIANDUN case update ZIRCHIANNA by conveners Justice for DAVIDA movement ti thupui manga Hriata Chhangte na apos hi kan ngai kha ho le don ani tuna ilo ngai kha ang kan thria theu angin nikum Christmas dona AIRFIELD venga boruak rap thak tak DAVIDA THIANDUN chu AIRFIELD Joint Action Committee VDP duty 10 poisabo ruksak chungchanga DAVIDA vuaklum anile achian pa du sakan na taka vuakani case kha kan police ten uluk taka an chui nuwa case puitinga chantir chawin a case a serious mawangin district and session court chawin angai tu thei ania wangin Mizoram police Bongkon police station lamin ahun taka charge sheet te siam zawin Anoya BNS section pathum ngot manga charge sheet anita a ni som paruk April sang ni somni panga khan he case district and session judge P Helen dongliani kota ngai tu atran ni in May ni riat sang ni somni panga khan he case accuse mi som alal manga izola keti zonun sanga David lal ropuya lalram hluna lal khongaya lam nei pawa lal ming liana zoram chana kel sang lin le lal biak mona te hi tharuk don lai central zela an lo tan to awang te an mani ho hi first time accused offender tun ma a hetiang thil sual ti la nei lo te an ya wang te le mi malemo chung ko har satna tlan bo lo turangai an ni na te le chuan lam dang dang an nei awangin me ni ret sang ni somni panga hian an bel dil na te chu district and session judge hian palsakin an trial akal chau chung zongin regular taka kota inlan turin at sualai lok tashi mayani court in final judgment and order asiam dana zirin zela an lut le mo thiam changin an chuak zalian hlen thung to mai donani bel phalsak an yawang hian akhiu sote hian thiam an changta ti na ni lowa trial chung na chu zela anom kher ngai lowa fair trial nei chau thei tho tura ngai mishing te an nia wangin bela chuashi mai zok an ni tin anhuya zialan bailability of offences atrangalan dan chuan charge 1 BNS section 105 fi non bailable offence ani line section dang pani 127 bracket 2 le 115 bracket 2 te ro hi chu bailable offence an ni thung bailable offence ero chuan accused khan bail an dil phot chuan an hmunge ngei turangai an fundamental right ani line non bailable offence po chan rang chuan lamin thiam takin okil ten bail an dil thiam viawa judge semo magistrate in bail dil chu aphal sakawangin trial kha aching pendon lova angai sak bok chuan bailin an chualai lok ve tho thinani chu wangin he DAVIDA THIANDUN case lo follow emo tuipui emo ngai ven tu te point hetia tharuk zet jail judicial custody tan nuwa accused hote bela an ron chuak mai hi Indian criminal procedure justice delivery system a chuan thil theile thleng ve fo ani dante I hrethiam shramangu heng mi som te ho an puna charge emo offences under section BNS 2023 charge number 1 BNS section 105 rate 83 bracket 5 culpable homicide not amounting to murder tumreng wang nilawa tual thana shemna kumnga changa kumsom lungin tanemo fine theibok tin heta hian section 3 bracket 5 criminal act done by several persons in furtherance of the common intention of all til sual ti tum ho shim an zawaya shemna inang veka shem tur ne na ti kop ania wang hian
accuse zong te hi in angkhat veka shem tur ti na akok bok. Charge number 2. BNS section 127 bracket 2 wrongful confinement khung lui tlat shem na kum khat lungin tan emo cheng sanga emo apani in. Charge number 3. BNS section 115 bracket 2 voluntarily causing hurt soi sakemo tinat lui ve shim shem na kum khat lungin tan emo cheng sing khat so emo apani in. Ole English te ania keima ni chong ani lova keima ni chong po chiar them lo to mana kalain English te chiar lo ngai thina kan chiar dik chi lo ni pon in mi hriat thiam na karon nge na ni. Bailability section 105 BNS is non-bailable, cognizable and triable by a court of session only. Section 127 bracket 2 bailable, triable by any magistrate. Section 115 bracket 2 triable by any magistrate. Poimo tunlaya chuan sarkar kalphung reng hi langtlang le fair theyang bera kalpui sham ani to wangin he kan case boipui hi akhat moi tokin kan ron update ring don thona chungin asan pa a lo tuipui zual te tan he case update hawang chi reng hi online mangin he website atia website hi karon da website karon da kha lo en chiang ula ti chuanin lo lut ve thin don ani. He website a hian mani khumachang po in alo en ve keu theizel to ania emi site atang lo po hian e code apps mangin emo search engine dang atang po in alu theibok tu te point kota case kalai ani chung chuan neutral le fair reporting zonga ngai dan emo reaction emo nei ngei turani chuti ni lo chuan contempt of court case court tilung oilo case tumlo dewa or par aom ve theiania. Justice for all, amen. O khati zong kha puria de changte na ron pos aron ji achu anita engpo ni se puria de changte nge kanti alo chu leta alomum tak zetani michan hai tak Davida te THIANDUN hian puichun zomzel tu anvamomo te lulem ti in mani tual zola tangin thahnem ngai tu hla kan lo awve mai thina ti chuan Justice for Davida movement ti kha an ron dinga chumi pialama chuanin puria de changte hian social media platform aron update chat zel boka alomum tak zeta hetiang ba kain zuina tha omlowa mi puite po hian kan thlop thale ani ro relna dik du hian aw maila dik tak ani theina tura zui tu anom chuan silo kha chuan thilom zi omlo mai kha ania. Davida le du sakate THIANDUN chungchanga po hian voini thlenga antana ro relna fair tak a thlen theina chan chu kanom mai hlana lo thok kewa lo zui char tu mi in pe te anom wang chawani chuwang chuan keini channel chuan puria de changte tele Justice for Davida movement te zana chibai kan buka kan chuang tak zetani ti kha atop na tan kan soile ange ole khati zong khania thlir tu le ngai thatu te zong khungai takin comment section lama kan hmudan le kan ngai dan te min lo talan sakle clear tur chewin in khong ina karon ngen chewa like comment share te min la subscribe lo poina min lo subscribe zel tur chewin in khong ina karon ngen molanie